Geçe Seytek mektep var, menin çıkırıştı 3-cü A klaska menin balam okuydu. Gelip kitap jönde sabak otip beriniz dedi. Anam bardım. Anam benim çoğun baldar emes, 3-cü klastın baldarım. Deyip karap durat bardığım. Anam süylep atam, uşular düşünüp atam, yok bu da atam da. Köp dese dayardap algam. İmam palanca kitap bunday, tiginçe kitap bunday dayardagam. Oşonun bарын aytsam, düşünübü, yok bu dep, bunda özüm gümönsüp atam, birok süylep atam. Ana bir vakt ayttım. Urmatlı baldar, adamlar 3'e bölünöt dedim. Birinci bölüktörü, bular erjilek batırlar, çoğun liderler, sayasatçılar, alımlar, bular tarıhtı jasagandar. Ekinçileri, oşulların jasagan tarıhtарын kağızga düşürüp жазгандар, bular da kıyın. Anan üçüncüsü, oşol жазылган tarıhtı okup alıp, "Ha, şunda eken maşallah" dep okugan okuçular bolup 3'e bölünöt. Алар деле кыйын, бирок калгандар ушуларга кошулат бардыгы. Тарых жасагандар, жасалганды жазгандар, анан окуп алып, буракат алып кайф туткандар ушуларга бөлүнөт. Десем барды угуп аткан, эми муну деле түшүндүбү деп отургам. Анан бир маалдана кимди суроо бар десем, бирөө колун көтөрүп, жанагы 3 тайпанын кайсысына кошуласыз дейт. Анан мен esime çıkıp kadar aytkan sözümçü. Kaçılıştı ben desem, jana aytpadыңыз bu tarih жасагандар, аны жазгандар, анан жырга окугандар, кайсысына кошуласыз деп. Ошол жерден уялып кеттим өзүмчү, булар түшүнөт экен ey. Анан мен айттым, мен жасагандарга кошула албайм. Жазган деле колдон күч 3-үчүсүнө кошулам, жырга окуй берем. Ой, мындай болгон тигиндей десем, ыңгыдап калды.